Silav hekar di pêvajoya hilbijartinên parlamentoya yên serokkomariyê de bi taybetî hem medya Rojava hem jî ji Amerîkayê carcara rexne ji bo serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dihatin. Bi rastî ne tenê ji wê em dikarin bêjin carcara ji Paşinyan jî an ku Serokvezîrê Ermenistanê Paşinyan jî carcara rexne ji bo Tirkiye dihatin lê belê dîplomasî bi vî rengî ye. Carcara hev dê rexne bikin, carcara jî bi vî rengî her wiha dê li gel Tirkiyeyê wê neyekê bidin. Heftî û heşt welatan ji heftî û heşt welatan hem serok dewlet hem jî serokwezîr beşdarî vê rêwrûsma Serokkomarê Tirkiye Erdogan dibin ku di nava wan de her wiha Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî her wiha di nav de ye. Tê çaverekirin ku Nêçîrvan Barzanî îro sibe her li Enqere bit hinek hevdîtinan jî bike piştî beşdarîkirina vê rêwrûsma her wiha ya sondxarina Serokê her wiha Tirkiye Erdogan ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi vî rengî ye hekar. Em dest pê bikin yani dema ku mirov lê dinêre dewletên di dijî hev mesela navê Ukrayna jî di nava ew denîne nava vê lîstê de tune ye lê belê Rusya dê bête beşdarî vê rêwrûsmê bibet dema ku mesela hat pîrozkirina Serokkomarê Tirkiye Erdogan İsraîl û Filistîn nava şerekê dine bi sed salan e lê belê her du aliya jî Tirkiye pîroz kirin her dîsa Karabağ û her Ermenistanê jî bi hev re pîroz kiribûn her dîsa Rusya û Ukrayna bi hev re nava şerekê de ne lê belê Tirkiye pîroz kirin. Yani Tirkiye di vê coğrafya xwe de hewl dide ku wisa siyasetekê ya dengeyê her wiha her bimeşîne. Em li rojnameyan binêrê tûtxazî hekar di nava rojnameya de vê mijarê çawa cihêgirtiye her wiha mijara hilbijartina serokê her wihayê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û parlamentoya Tirkiyeyê. Bi rojnameya sabahê em dest pê bikin. Rojnameya sabahê behsa parlamentoya nû dike û her wiha tê gotin ku karê yekem yê parlamentoya nû çi ye mûçe ne û her wiha destheqe. Her wiha parlamentoya nû dibêje sondxar û her wiha dest bi erka xwe kirin û parlamenter dema ku piştî sondxarinê jî karê we her naqede ew mizgîniyên ku Erdogan dide an ku dibe Serok Erdogan dide wan mizgîniya ji ber ku bibin yasa ew gavên ku ji bo başkirina rewşa aborî ku Serokkomarê Tirkiye Erdogan di pêvajoya hilbijartinê de weke وعد دایبو دا کو او ببن یاسا د پارلمانتو حتی کنگ د کار بکه حتی 15 ترمه هجی د کار بکه او چنه هر وها بو جنا مثلا جنین لمال کو ناخبتن لباله کوانی مال اخوانه جبر کو او جی مافه وای تقاعدبونه هب د سر راستکرنه که یاسایی دش بو به چکرن هر واد سگک ان سیگورتا و هر د بهتر رازاندن لالیدن جوان کو نو د زوجن هنه جبر کو او جی بکارن مصرف دعوت و دیلان اخو بدن دش بانکا هر وها کردیه که بکشینن لباله به فرق که جدا به فایزه که کم د کردی بستین هر دیسا کمترین موچه فرمانبران دهاتا گوتون کو د 22000 لیره آن کو در دور 1100 دلاریه او جی جبو کو او به یاسا د پارلمانتو سرکار خبر دوام بک هر دیسا کسین تقاویت هنه و کسین کمترین موچه دیگرن جبر کو روشا وای آبوری آن کو دهاتا واجب باش به رنگ هر د گاو بین آبتن هر گاودن تجی بحث کر اردوغان دی رو سون بخو د کابینه نو هر د آوا بک براستی چاپ گلک ل کابینه نو نه بطیبتی محمد شمشاد گو کردک ج باتمانی ج ال هيا برجی وزیر دارایی یا ترکیه بود اما دوراویده هیاماویده روش آبوریا ترکیه جی باش بود تی چاوره کرن تی ایدا کرن کو او دی سوه که وزیر دارایی انکوی مالیه ترکیه لگل اردوغان لحف کریه تی گوتن کو ایش هم ناوی ویجی دی بیتا راگهاندن بلی روش بوی رنگی بود ناو روزنامه بناوی صباح ده از درباسی روزنامه بناوی سözcü ببیم ev روزنامه جی نزی اپوزیسیون تیزانین تناس کردن و مانشته و آنکو نوچه و سرکشی درباره پارلمانتوی ده و ساعتی نویساندن ده بیکو 599 پارلمانتران سوند خارون دست به ارکا خواه کردن لباله پارلمانتره که نکاری سوند بخواه چما و پرسیده پرسه روزنامه بنا و sözcü آنکو واتیا sözcüزی پیوداره دبی کو د هیاما هر وها پروسه دموکراتیک د انکو پروسه چارەسەریه ده
صباحت تونجلا کو ج پکک د گرتیگه هده بو پشتی کو وکی پارلمانتر هاته هل بجارتن د دمکه ده هر وها هاته بردان ج گرتیگه هاته آزاد کرن لبله جان آتالا یکو ج تیپی انکو د لیسته پارتیا چپن کسته هاتو بو هل بجارتن وکا پارلمانتر هاته هل بجارتن جو دوزا گزی گرتیه د گرتیگه هده او سربست نه هاته بردان روزنامه بحثا هر وها جان آتالایی دکت و وینه سبها تونجل پشتی کو جگرتیگه ها گبزه کو درکت بو وینه وان هر دو هر پار وکری هر تیسا پارلمانتر ارزنجان یه جهپ مصطفی سارıgülجی کو پشتی سالن درش یکم جار جهپ کاری ارزنجانه پارلمانتر که به دست بخوان کو کرسیه که به دست بخه مصطفی سارıgülجی بحثا جان آتالایی دکه به وی رنگی هر وها رخنه لکه دکه ل روشا دادگه دکه کو چما جان آتالایی سربست نهاتن بردان دیسا دناوا روزنامه سözcü ده بحثا Kılıçdaroğlu تکرن دبه سروک CHP Kılıçdaroğlu جبو روزنامه سözcü آخویه و داخویانی گرین کروها دانه دبه کو هگر هون دروان بکن و ببختی بکن هون نکارن لسر پست سروکماری رودن به وی رنگ Kılıçdaroğlu رخنه لکه دکه سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان دک آنکور کبرویه دهل بجارتنی 28 هر ین گلانه 14 و 28 گلانه ده بوم روزنامه سözcü bir rengi bu ez derbasi roznameye bina ve akşameye bebem roznameye akşam ejinezi hükümet tezanin ankute naskirin nuça ve serekeci bahsa parlamentoya de ki debe ku her vaha sonda sat salya Türkiye kabineye serkumariye iru debete ragahandın her vaha da sadamin salvegera damezrandına komare de parlamenteran سوند خارن پشتی پارلمانتران سروک اردوغان ده سوند بخود و هر وها 20 سروکن دولت جهانی جده بشتر روس مببن و به رنگی ده کابینه 100 سالی ترکیه ده بیت راگهاندن دنوا روزنامه ده هر دیسات به ماراتون که کو 10 ساعت دو tam 10 saat o niva parlamenter nو ین پارلمانت و ترکیه سوندا خارن 10 saat o niva و بردوام کر لوی درجی هر واحد پارلمانت و نو ده بگشتی 600 کرسی هنه 600 پارلمانتر هنه لی بله جوا 335 جوا پارلمانتر نونه یک جوان جی هر وها زهرانور آی دمیره پارلمانتر آق پارتی یا انقره جوانترین پارلمانتر کو تمنی 25 121 جن وک پارلمانتر ده پارلمانتو ده جه دیگرن آنکو 600 پارلمانترن تن 121 وان جنن ده نوا پارلمانتو ده لالیدن هر وها کمال Kılıçdaroğlu دو الج پارلمانتوی رورسما سوندخارنا پارلمانتران شوپاند لکودره لپارلمانتوی لگل که هر لگل علی بابا جان و کارامولا اولوژی لوی دربون لبله اخشنر داوود اولو گلتکین اویسال او بشتاری رورسما سوندخارنا پارلمانتران نبون بله روش بوی رنگی بو از در باسی روزنامه بناوی جمهوریت ببم اف روزنامه جنیزی آلیه اپوزیسیون تیزانینو دبی کو هر وها هفکار هفپیمان جمهور بحث فاتح اربقان دکه کو سروک yeniden refah bu debe ku de mejara pajberoyî de gav pajda ne avet û roja ewel yekem roj jin kirine armanca xwe Fatih Erbakan rojdame rexneya li gotinên Fatih Erbakan digire her dîsa behsa Can Atalay dike ku duh nekarî bê parlamentoya son bixwit û kursiyên ku partiyan standine bi dest xistine hejmara wan kursiya li ser rojnameyê her wiha cih girtiye û laliyê din behsa Kılıçdaroğlu tê kirin dibe ku hefteya bê yani îro sibajî her civînê wa dê berdewam bikin lê belê hefteya bê dê tîma sereke yal derdûrê Kılıçdaroğlu dê çi bike dê dest bi kar û xebatên xwe bike an ku destarê vebir ya navendî ya nû ya Kemal Kılıçdaroğlu belê ji aliyê din ve jî behsa kesên teqawît bûyî dike û dibe ku kesên teqawît bûyî li hêviya cîbicîkirina edaletê an ku dadweriyê ne ew jî rewşa abûriya wa hindekê malûme ne gelek baş e kemtirî mûçe 7500 lîre tê gotin ku da ev bê zêdekirin xebat dê berdewam bikin. Ji rojnameya Cumhuriyetê derbasî Hürriyetê bibim ev rojname jî nêzî hikûmetê tê zanîn tê naskirin dibe meclisa an ku parlamentoya sed salî an ku sed salemîn vî rengî Cumhuriyet bêje her wiha dîsa behsa heyama nû ya parlamentoyê dike û Dewlet Baxçerî wekî serokê her wiha yê demkî yê parlamentoya Tirkiye parlamento davekirin ewil wî sondxar û her wiha
به وی رنگی بحثا پارلمانت دکه د 28 جوت ماه 2020 سیان ده tam 100 سال پارلمانتو ترکیه تمام دبن به وی رنگی دنا و روزنامه هر وها حریت دجی نوچه جه دیگره جاریت بحثا کلشتارولوژی دکه روزنامه بنا به حریت دبه کو دج ولاتیان انجیج دنگدرن خوش آلیگرن خو د پلان کیاوی هیا کو دیسا باوریاوان به دست و بینه کی کمال کلشتاروغلو لگل اکرم اماموغلو جدو آخری بو تی ایدا کرن تی گوتن کو کمال کلشتاروغلو جبو اکرم اماموغلو گوتیه کو تو خوال سروکاتیا جهپی نی ندار تو هر سروکاتیا باجار مزنی استانبول بردوام بکر جبو هلبجارتن روبرین هرمی ین هر وها آدارا 2024 خواه آماده بکر در باسی داوی روزنامه ببم اف جی بناوی قراره اف روزنامه جنیزی اپوزیسیون تیزانین تیناس کرن بحثا محمد شمشک دکه دبی کو جاوی بازار لویه هر وها پشتی 28 مجدار دوسیه آبوری کو لزگینترین دوسیه لسر ماسه د روشا آبوری ده نقشاره که چاوه ده بره و بچه بکه بمریت هر وها بحثا وی تیکرن و گرنگیا باشکرنا و هاتیا روژه و دبی کو محمد شمشکی کو بو پولیتیکای آبوری را یم پیاسه را هم آهنگ او ده آبوری آنکو آبوری بکه و دست ویده پولیتیکای آبوری ده دست ویده بن هر وها کسی کو کردیان بکارتینن و کسی کو بیانی نه لدر و نه در وی ترکیه نه دا کو بین ترکیه رازمانی خواه بکن او به محمد شمشک به باورن جبر وی که هیویه که و هیا آنکو بندواری که آوان هیا کسی کو جدر و بن ولی هر دیسا بحثا سرکتنا سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان تیکرن و هر وها سرکوزیر ماجارستان اوربان گوتیه کو جبوز سرکفتنا اردوغان ما دعا کریه پیوستیا مب سرکفتنا اردوغان هیا دبی کو اگر اردوغان قزش نکریه ده 2 میلیون پنابر سر اوروپا ده بهاتان جبرویه که جبو کو سرکومار ترکیه اردوغان بسر بکه و دهل بجارتنه ده مجبوره هر دعا کر بله داوی روزنامه مجی قرار بو هکار ایرو صبح هر وها دی روشنه که زلالتر به کابینه دی بیت آشکاره کرن اجام دی برای خواه بدن دی پولیتیکایم کو حکومت نو بده پیشه خواه دی یک بیت چوا بکه و مریتین هکار ولی حسن سپاس بو شپاندناته